Pincuran tujuh lalu gua basuh tamperang kampung lah mandi-mandi apa gunanya danai di kampung sari batingang nakawai ladinari sari batingang nakawai ladinari dan niaya pincuran tujuan wanan kuliling bapa gabungan lai dan jubah bayi mentagur badan pulau anak ketangai lama lubu alabasu balaya kami rami menjalang layari sanyoy ya Allah Maraka sadar